Bafethu siyanibingelela kuyona i-YouTube channel yethu le isi-Update TV. So nje bafethu uma uqala kuba khona la ikhaya sicela ukuthi ulicindezele ibhathini leli elibomvu elibhalwe subscribe. Uphinde upresse nayo ke ibhala lizothola ama-notifications noma ngabe nini noma nga-upload video ungakhohlwa ukucindezela leyo like button. Bafethu kule channel kusazoba mnandi zisazokhipha zisazomporoma indaba sobe siziletha ngamasoso. Wena qiniseka ukuthi uyahlala nathi khona la ikhaya kanjani indaba uzosithola ngawuphothwe ilutho. Kodwa ngeke ngaphandle uchitha isikhathi masingene nje shiyo dabeni namhlanje bafethu. Siyazi ukuthi lapha ey'nkundleni zokuxhumana kuyachwaza bafethu, isasasa kubalandeli bakamaskandi kakhulukazi ama-Blue Nations njengoba ukhuzani-ke bafethu kuvelile ukuthi uzoyolingisa laphane kwimbewu ngenhloso yokuhlenga lo mdlalo njengoba-ke ungenzi kahle kuma-viewers-ke bafethu. So ngaphandle kwaloko imbewu bese ithatha ukhuzani-ke bafethu-ke njengomculi kamaskandi obukakala ehamba phambili ngabalandeli futhi enza kahle kakhulu bafethu. Uyolingisa-ke laphane-ke lapho kuzobe kukhona umcimbi womculi, ilapho-ke bafethu ezobe esebonakala khona-ke naye ukucacisile ukuthi akayile laphana ukuyolingisa unomphela, kodwa-ke uzovela nje indimana le azoyivela amavikano ambalwa bafethu njengoba eseqalile ukuqopha mangabe ubuye umdlalo-ke laphana ku-television uzobe esebonakala-ke naye bafethu. Siyamhalalisela kakhulu, siyamjabulisa kakhulu ukubona nje ukuthi ubuqhawe bakhe bafethu nempumelelo yakhe iyabonakala nakwezokulingisa bafethu. Kusho ukuthi nje u-exposed ezindaweni eziningi okuyinto enhle kakhulu leyo bafethu. Nakuwona umaskandi wonkani igama lawo liyakheka bafethu, into enhle kakhulu leyo. Sithi nje halala.